Kubor nakaslem jong nongsan Hima. UMLA ka Kongres na maulay ba proses ti Longkmie ubadiru chief whip jakaliang persya ula Dawa na sarkar bakan thung ka jing Tohkit Halor ka jing pamsimkhia badle bampatiaw jangki hospital sarkar kabalawan ra ka jing jaka basngsi hakaba ka Longkmie na Nongpoh ka kong engineer rambai kabala don kami jing sumar ka bakat ki kaldo no ila ka jing im kum no mikman jong molai konsuensi kadi ke benta jong ai ba tanai ku beli kerpang nak leng jong nak leng sarkar hi brokwe nak leng chief minister deputy chief minister nak leng health minister pat kwi ki ba mi pasang ni ke ban tresitom ha ka bede ba kan ke jing kan ke second wave kalawan ni ke banja kan ha jong jelahi ba itu madu matahi nak leng jong sarkar ke persiang ban ai ban ai ya ka ban ai ke jing ya ka jing tribo matam ditom hapring jong kani ka di komentar jong ban ai ku beli kerpang nak leng jong ka health department hi brokwe na di yang director nak leng jong ki health workers nak leng jong paroki staff bede jong ka jong health department ya ka jing trestom jong ki par kum jong ki foreigners jong ni na du ga shagan wadi bat ki bede jong ki health workers par kum jong nak leng jong ki government 7 ki bedan batalang ka ban ni khun nim taw ni yung COVID-19 to ko wi ka phang bang ako ban bu ban wara akhmat jong ki jing shine na ka banta jong ki pai ba jong jelahi bro ko wi ha ka bede bar ka jing ja jong wi ni Longkmie kita di kong engineer rambai ba syong basa sa ponong po asti pat hadin ban na kaliang jong ngal i ha ko social media kabanda kaliang jong ki bahaya besar kira keren ya ka jing sha leben ya ka jing sha nyoben ba ka jing bongkan brio na kaliang jong ki nong tre jong ka civil hospital Shillong kabala nong hakane ha ka bedi ba ka issue di ngasko ba ngam adi ka benta juga banon chakmat ya ka ban hap ban ko ni sha ban prem ya ka ni ka jing de Jong kini ki jong ki staff jong ka civil hospital ya ka ba nak liang jong ki kim shimla ba ya ka di sumar ka ba kirki nak mata ya ka ban ai ka jing ya da nak bata ka long ya ka jing sumar nak bata jong kong Eugenia rambai dengan Nongpoh to habedi ba kani ka issue kat ko mo jing thu nak liang jong ki bhai masam kani ka jing ja ka long ka deng ke Nongpoh galit ni kong siapa po Bethany Hospital Nongpoh dah tag tes ini Longkmie siambai idon covid nang Bethany Hospital kita refer siapa city siapa Nongpoh Civil Hospital tika Nongpoh Civil Hospital kanong ri ba skosi abaken siapa Nongpoh Civil Hospital kabanda kali juki kita refer no mata kalong sa Shillong panong ba Nongpoh Civil Hospital Kamdan ya ke ini ICU facilities pi kalong ka ba ngasukia ba hadu kata kan kani ka por ka ba nagaliang jong jela juni kom jok India upre hi barak weng ngiaman haka bede baka bakal khlam COVID-19 di ban ong menta kalong ba kan Nongpoh ko wina ke district ka district ba pawa ka jela juni ka di boy district ang tiga Nongpoh Civil Hospital ina community kalong barok ki facilities ki labyang banay ka jingan ng ay ka sumar na kata di bapang bestam de ka skosi kalong hakat was ni hadim la refund na kalang Bethany Hospital sipo Nongpoh Civil Hospital panong ba ka Civil Hospital kamdan mata ICU na dong ka di ka jingan di bakraw ni layo asngo berkomju apo assembly berkoboru nakapor nakaliang jong sarkar na chief minister bagan siya baka pisa ka bagyo na nang po jong ka World Bank kapisa bo World Bank hamkosan kalong ban strengthen mata ya kiniki healthcare centers pat kalong nga na community lakum do ka di kapisa bo chief minister kren baka sarkar kren community baka pisa ka bagyo na po ka World Bank kininvest hakabade mata na ka jingko chiya di ICU kalong very important tiba ong ba hapo Nongpoh ka is dan ka fasi ICU ada ka jina bakra
yang soban kerpat i mendaya ke sorkar membuat kumjut nak kalian jawab lihat kumah head minister bagi department hi barakoi on kamar ya kaman hau kan tiba install mendaya ICU lagade mentang thia kan hang thia Nongpoh silostan dan ni hakiwi mendaya ki hospital ke belan apa jongka pokok jenlah hibrei kamtam hakim mata hati aki district headquarter midon kamiki facilities mobiang hadi dang taga case kala jiang hadi nang tula reforge po civil hospital bar kalong ke basosi hadu kata kami cubi bang hayam basam untuk kira phone mata 108 ke 108 simpor lagi kenta bakin sim mata ke phone kamanda kali yang joki hadi melapai po civil hospital bom hakapor arsitek mestep kita pai bakalong ke baskosi ondala pai hangtai aba ki nakaliang jong ke bahim sam community masuk pai hospital imju undi hambe asmo ban ong ba hospital mataka makhang onladap kalong siteng mir kala ban khang nam taka security reason ka teng imla mudik diberi ko kumno ndrei kalong ba hadin jong ka jingkhang de bandon nak mumno kumno security guard ban play ban khang nak benta jongka nak benta jongka main entrance hendrai kalong iba sungsi kalong nak yang bahim basam kila hap nak yang joki kalong ya kaban kendar ban tiet ban le kinu ki beta ban ya kaban kesuthia kalong yoga impat yo sngo ban ong balong ba kinong pang hap kesuthia yoga arsitek hado saw buje prakhat yang impat hangni pekani ka missing ling hangni pi lada ga ngong tang ni ga wei lada ga jarang khat ban nakaliang jong ki doktor ki nurse nata ki health workers ki hospital hostel ki ona ga ji sungar ko ploy ya ini ikong Eugenia rembai ngis kam lak nu la ka ban sif nam ta ka ji im juki nam ta ka ji im jong in pi ni ju kren ka long ba ka ji im long tang si sien ba ka long ka ba sosi adok kata nama ada ka jing long negligence ya ka jing bom ke khia bang clear yang bom don ke mesin merap ke mesin sos nai ke mesin kaman sim ya kaban pek na kabata kita berdon kam cingram la sidu ei no mataya ya ibe nei Longkmie Nongpoh hanang ta arsteng do sabuji gisong ada katun ne por ki admit hospital de por khandai ma por da por khandam ji khandai tam report ki ong ba don shu de habam don shu no habam don shu ai ga bajia ong ba kaji betip nak liang jong ka hostel ka ong ba ini bayi masam yo pi yo ya ila ada test ilong positive case don covid abang ong covid ki bayi masam kidang kemilenti kalong baya ka medri on pendap nak liang jong ki municipal lani no ki authority ka ban nak liang jong ka dalam sorka kala bu mani ni tip syai baik itu ke bayap bayo jingpang yung jingpang coronavirus kambut mata ye jing niam le kom baro hi kambut ye jing tep no sidong ki le hi nak liang jongka municipal dan ke authority ke bala bu thik na sarkar ban pet na kamantang Jingkhlad betul kan niam le kom ban pendap hi dot la ka jongka jinget bi don la ka liang ki kristan dan ki bi khat mengata ka syong haki dek basngun ngo kalong ban nak liang jong bale ni Longkmie kalong hadu ka krim ka ba hadu ondalah kham hadin ondalah kham janmit ki betip kalong ban nak liang jong ka hostel ki betip ka ba ya ka medjing ni nak liang Hima sem kalong phla ban tep hi de mo pi ka jing kali ba mi menta ka ban nak liang jong ni bor oskata lam da kani ka case of the system kinu ki bayap covid nak liang hostel ka take care ka kali ka dong sudong ki bor ka take care pendep lu sudong take care dek ba skol ngo kalong ban nak liang jong habdi ba ki case jong Eugenia rembai nak liang jong hostel ka IT ba bayang ket ma phi letep hi bin dong kata de we ka big question ka ban nak liang jong kwa kalong ya ka ban yo ka jing syai to ha ka bede berkene teng so ba nak liang jong ngadawa ban nak liang jong ka sarkar kan constitute inquiry inquiry ke bening kong kalong negligence nak liang jong staff jong ka civil hostel ha mla ai negligence civil hostel mla ai ke smart por biang ka benda ka baar hanu kom ka de kalong ban nak liang jong ka nak liang jong ka hostel ka sya pada kalong dalam ong covid kumu ka sya pada nak liang joki kalong pendep yang pendep mantep nak liang hi besem Hakoi pat kaliang uni UMLA ulakwa bantip bahatu ka raja ka sarkar jela bersyak banra ya ka mediap jong kito ki Longkmie nak daw ka jing pang covid bahatu ka dei tang ka jing ajing mun nak sarkar jela
ni kadika kendon kabla board da ketenat health and family welfare jang sarkar kemi. Kino menta kibayap kiba de kinongpang biok kibayap biok covid kibahayim basam kila banra yang katu kamet me banda kalian jiki habar apa asau pragantam nak kalian jiki la pandep mentaya ka ban tep nak syadang to katam banda ni sukal rai ndai nak kalian juga ngapo apa ni syai hato hakabedi berkeni menta ban hakabedi berkeni menta ban syak menta ya kitu kiba akhlak biok covid atau kan ni kadi tang lang jong ka advisory nak health department jong state ni ka one menta ka SOP ka standard operating procedure ani ka protocol ka bukan nang ni po ka Ministry of Health and Family Welfare ban ong baga protocol menta kala chin SOP kala chin bagi biap covid nagaliang jong state kilap IT si bahayang basam ke pedap makin do syadang tokin kin seal nak matai ke body dan cover plastik ke badai kin tap apa sendok kin bu menta kalong apa kin bu menta ha kamot apa pelau bat baju ke pon dos dong kelek maki menta ke jingli bumi menta ni kalong hatoh menta kani ke new covid protocol procedure ni ke datang hang ni menta jong jelah dengan kalau concern ya kan ni yo kumdu mata yo kade menta kalong yo kade tang nak kaliang jong ka advisory jong health department dengan kuam bukan ekonomi kanu ke jinge kalau ha ka bede ba state government pi kumbo kalau matahi namar ngidon independent body in the sense kalau fisku ko boro pik bahai kan kam jam ha ka bede bana nak yang jong de brom ikut prepare ili im kalau ikut prepare ke betul ko kri hi bro we lagi di high court di apex court di we court ki pik bahai kalong ban watch pa kalong ha pri bor kom terjam jong state government dengan ngasih pak beliau kerja syah baga ni kerang buat nomora kanu menta ke jinge kabedai ke nong nak benta nak benta ke nong jong jelahi baro kobe itu dalam new COVID-19 protocol bala syak ya kita bala flap ya covid mena sieng dengan ong hak jinong priu jong ini oni kimen balai demangi kuah hila kabi masam ke pendap ya kan ya marba bila experience haki ni hak unuk senam ladap arpo sebun experience yang lap untuk dekat don ke jingkhlad kita giba khlad giba masam khlad ni perlu ucap khlad giba covid kadon ke jing pangnut haduk kata giba masam kemi kata giba masam kemi olong ya kaban rahsiang giba masam kemi pendek kanu dan dia bet nak yang municipal dan dia sorkar mendai ke long ba ya kan ni pos dia mata bar gong wala sya tengah kuak long ba dia je syai mo mendai ke long hato kan dia tengah state nek advisory nak jongga sorkar dia